İtimesi beni tanıp yatam, kimsin öyle? Beni tanımayız, ben Borbor'dan geldim. Teleradyo kampanyasından geldim. Kavarçım. Kavarçılar gelçimesilenger go. Yürü uyga varıp. Çay içip. Yok, rahmat. Ben şaşmattım öyle bir eko söz. Çay Yok, içip- canım, şaşmattım. Eko söz surayım da getir. Bu kartan kişileri asayıp aradat barıp, kişine interview alıp kalsanar bolo dep jönөt. İyim öylü soňra sayıp baratıptırmız pa. Hey, kavarçı olsaň momunu jasçı. Men geçe şumduk görmedim be. Ya. Geçe günü şumduk görmedim be. Kırga çıkıp dürbüs alıp otursam ele bir koktu da yeribengdegen bir baleket görünüp baya koylarmandağı bölünüp kalıp kalgan go dep karasam suur eken. Taň atpay turup alıp fizeretke jasap atkan suur eken. Ya. Fizeretke jasap attırdım. Sportsmen suur okşaydı. Burçunlarını tüyüp şöyle otura kalıp, jata kalıp, acımanya jasap momutep. Ulan bir taştı başından alısır gıtı, ulan bir taştı başından alısır gıtı. Alan terine dokşat bulakka varıp alıp, koltuğuna çeyin, juğunu atpay. Vay güzel. Şun daşı dağıra talıbı dokşat, momut otkanın görüp kaldı. Musulman suur okşaydı. Vay tamaşaňyzdy gay. Alan imni kılar eken desem, bana suunu geçip arka üskö çıktı dağı, at kulaklarının arasına oturup alıp, iki kolunu oğuzuna salıp alıp, kışkırıp atpay. Suurun dele katı uşkırat eken, daşı dürbüs alıp atkan maga çeyini okulup atpay. Angı çakta argaysı iğinden samsalap, suurdun bağırı çıkıştı jardanıp. Bir iki olsa ışkırıp koy ve çak yaşını çatıp alıptır. Büt bağırı çulkırap birbirinden surat, gevremenden surat koyup dep koyuşat. Men dep koydum. Kayra girip kaçtı. Anan akırında bir suur kalıp kaldı. Urgat suur eken bilip koydum turgandan bile. Hadi. Dele mamut etile, öyle. Vay kanmaydı. Anile bir karabatkası, nilenin tettese görse, bir kişel moksaya çak, başını çıkarıp alıp çakırıp ölüp atıptır. Ansa bir kimsi doğmadan demeken, yiyin cakın görse, diye yaptım öyle. Suuruşun tetelen adam kattı de. Anan ökö birbirini tanıdıksa çoluk kagan boydan gelip ökö kucaktaşı bile turup kalıştı. Tengör övüşüp atat. Dağım ne kılat dep turam Cemal Bay karap. Dağıl övüşüp atat. O bucak övüşken nemeler eken, tazap getip makor korup gügüsüp kayra karasam dağıl övüşüp atat. Akır övüşüp bitoksa yürü de bana bay erkek rugatsın kolundan sürüp atpayı. Üyacağın görsetip deyip. Yürü de gelsip dese tıgınısı tartıkın tıktap dele nazlanıp. Solda karata gül terip verip ata. Ulan bir güldü görsetip koydu. Hani terip verip oturup bile bana suğa jetip kaldı. İmkan tüve tutup sarsana olup otsam murda geçip ötmedi bile. Götürüp ötüp atpayı böyle tıgını. Uçturdan gelgen suğunu geçip samın taşlardan taygalandık söz, ağada karamay, muhammed'de oturup. Ötesem atıle 5-6 kapkara suğurlar dayırdan turuşkan oksat kütüp. Ökölünü koştu bile, çıka kalışı bile, urkurap çurkurap bile iğinlerini alıp kilip etip kaçtı. Hangi çakta atıma alıska getip kalma, atıma getip kalmadım ben. Giyin atıma minip alıp da bir iki kırarı var, dağı karadım dürbüs alıp, sana amtım bay. Atım jongaratpayt, oydaloktap muhammed'dirip. Çala bula görüp kaldım, bayağı suğurlar çöp çarını sürüp bir küttü küstüyü bit alıp kalgan eken oylap kaldım şu boldu bolbodu açı basarga gitti o. Kanday deysin? Baksana, jakşan kemeken he? Birok, bunu magam ne gayet otas? Sağa aytkaным seni uktum men, erteden beri жүрgönüңdü görgöm dürbüs alıp. Emgi üylönelek deydi ko sen. O, üylönelekim. Kuday birse bu yıl üylönem. Joanan aytıp atkanym oşo suurta joksuň üylönüp albaysyňmy dep atam. Üylöne istem, kuday birse üylönem. Karat saçıňyň bary güldep ketipdir. Az günde bürdep ketet gül dogonça. Anan samal bolsa bürü göbülüp düşüp kalsa anan tukumsuz ötüp ketesin. Kuday sen. Gel baksana. Siz bir eko söz gör. Uyga girip söyle. Yok aksakal, şaşıp atam da otmayım. Bu жерdenle. Aksakal, mende bir 5-6 soru var, oşuğa жооп бере kalыңыз, ben şart ketip kalayın he. Siz soğuşka vargansız mı? Kanday? Soğuşka vardınız bile? Kim men be? Siz? Suda surova mı? Jön vardınız bile mi aytpaysiz mı? Men soğuşka varmasam sen tikreyip mangdayım da turat bilen. Kışkı sayıp isat.
Ушинтип настроенияны бузасыңар силер. Мен барбасам сен үстүндө болот белең, я. Мен бар экен, рызыгар бар экен жашап атасыңар. Мен болбосам көрмөк, немисте жүрмөксүңөр, немистердин колунда. Кандык ок десе, айла жок деп. Болуп турам, барганда кайсы жылы бардыңыз? Не? Канчанчы жылы бардыңыз? Кайсы жылы болду эле согуш? 41-жылы баргам. Согушчуга самат баргам мен. Ошондо да жөн барган эмесмин. Стакан өзү чакыргандан баргам мен. Көкө келбесең болбой калды дегенден баргам мен. Стакаңыз ким? Сталин. Биз тең туштар стака деп коебуз. Болуп турам, болгондо кайсы жерге бардыңыз? Не? Кайсы жерге бардыңыз? Сталин чакырбаса Сталинградка барасыңбы? Аны Сталин чакырбаса келесе да Ленинградка кетип калайын. Аксакал, ачууламаңызчы. Ачууламаңыз Аксакал. Мындай да, эмге жай сүйлөшөлү. Бу сиз согушка барар замат эле мындай жениңиз менен падират эле кыра баштадыңыз беле же бирден мындай тандап аттыңыз? Дел оозуң жакшы го сен. Тандап кыргандай эмне немистер короодо кой беле. Улам семисинен тандап кыргандай. Мындай аттыңыз эле. Кыра баштадыңарбы деп атканыңар бир түзүлө. Кыра баштабай эле кырылып кала таштадык дегенде. Биз каяктап качып жөнөдүк. Артты көздөй. Анан алдыга да качабы киши. 3 жума басып өткөн жолду 3 күндө басып өттүк го жөө. Поезд менен басып өткөн жолду жөө басып өттүк. Мен уруп отуруп көзүмдү ачсам Карабалтага келип калыптырмын. Бу жерге. Даже шашма жаным үйгө каттасып едим. Ошондо да чуркап келетип жасып атам. Балдарга кат жаздым. Эшиктин алдын шыпырып дайырдап койгула, не бар не жок душман көсүнө деп. Бу немистердин жеткен шүмшүк калкыган күнү эле кубалап эле келатат, качып эле келатабыз, кубалап эле келатат. Эгер Кудайым немистерге күч кубат бере турган болсо, бул кебетебиз менен бир-эки эле күндө жетип барабыз деп кат жаздым. Sen gelip almadan kıra başladınlar деп. Baş ayağımız tapmaya kalmadık. Hep soğuşta Yemin içim hem ne jegen üstüne bilmiyorum. Bir jol men joldan geletim, alma jep atam. Hem koluna tigen jeysin de sakale bir kamdap turat deysin. Bunu jep aldım. Jep atsam ele gözümün yaşım toktamaydı. Nemi bala bastım, atsam da toktamaydı. Gözümdü çıkıp sola jastadım, kaşayıkır деп. Dağım ne jamandıkты baştagan atasın kokuy деп. Үй білем аман есен болса екен деп қоям. Көрсе пияз жеп атыптырмын, пияз. Қаяқта қалма. Байқаған жоқсыз бұл жол. Қорқынды кіші байқамаған еткенде пиязды қайсы алмасыңыз. Ана айтсам, Абдылда деген досым айтады, нарында алма өспесе жей бердің да деп. Жаман аты. Тоқтоғылдан алардың толығында өсіп атқансы. Дағы жақсы, мен уағында байқап қалдым. Болбосо токтогулдуктар согуш бүткүчө эле пияз жеп атышты. Көзүнүн жашын көлдө түшүп эле. Аксакал, эми мындай кылсаңыз. Бу Аксакал мындай деп, согушка баргандардын көбү колунан ажырап келип атышты, туурабы? Бакыштар. Кээ бири бутунан ажырап келип атышты. Кээ бири көзүнөн ажырап келип атты, сокур болуп. Кээ бири мурдунан. Кээ биринин ажыраган жерин айткандан уяласың. Кээ бири өлүп келбей де калып атышты, туурабы? Кээ бири тирүү деле келбей калып атты. Адресин таппай калды. Ооба, адашып жоголуп атышты. Бу сиз автобандан адашып кетишип. Бу сиз эмне үчүн өлбөй тирүү келдиңиз дейм да мен. Кандай? Эмне үчүн өлбөй тирүү келдиңиз? Мугдур. Мен эмне үчүн бар эле? Жок, мен өлтүрүп алдым да. Жок, 5 жыл болду. Тийбесе өлбөсөм келем да. 5 жыл болду, эмне көргөн жоксуз? Ок тийбейт деген. Ок тийбесе, ажалым жетпесе, тирүү болсом келем да, ок тийбей калды деп келесе да өлбөсүм десип атып салайын ба. Жок, 5 жыл бою. Сен билбейсиң ошо 5 жыл бою жайнаган ошончо ок неге сизге тийбей жатты деп. Деп, эмнеге тийген жок ок? Мага октордун тийбей жаткан себеби ушундай шамдак элем да. Шамдак? Жаман шамдак элем да. Шундай буйтат элем да октордон. Октордонбу? Мен элчилеп окопко деле жатчу эмесмин мен. Жүрчүмүн окоптун нары бери басып эле колдон камалып. На, стреляй, гад деп коюп. Ататпай куштар турам карап. Октор келатат жаап. Жалта
шаршамаймын, тұрам. Шашпаймын. Анан бір 3-4 метр қалғанда жақындағанда оқ. Жақсылап қарап қойдым да, қаяғыма тиген ата деп. Анан вдруг башыма тиген атса деп қоям. Бұтыма тиген атса деп қоям. Бияқа тиген атса деп бияқа. Ушинтип атып, оғлың көп мен түгөтпедім бе. Соғыштың аяғын айтыңызшы. Соғыштың аяғында біздікілерді кетірбейдім мен. 4-5 жыл жақсы эле соғыштың барғыла, өзім бүткөрүп барбасам болбой қалды да. Эмнеге? Ес алсын дедім. Ошонда 5000 неміс менен жалғыз өзім қалғым ғой чиркен. Сөз? 5000 неміс жалғыз өзім. СССР бойынша. СССР бойынша. Да бір қазақ досым бар эле, мен де қалам дейді. Қой дедім, қой, сен оқтан көп анша бұйтай албайт екенсің. Бөделім боласың. Андан көрі үйіңе барғыныңдағы шешең маңдайына барып тамақты жасатып, ел жұртқа сүйінчүн айтып, 9 майға Дем Победаға даярдана бергіле дедім. Мен бұларды қыра қойып, арқанған барып қалам дедім. Ошонда байғысы досым өз айтқандай жылаған бойынша кетті. Енді айналайын күкі ата көрдім. Анан атқанды көріп ал, күкің атты бейім атаң. Сондай атам. Tasavayım da şunda yatam, 1 minut toktayım. Tülün şunda da şirenke çakıp alıp. Şunda yatam. Uqtap atqanda da basqan boyunca uqtap qalam. Siyaqta oqqa urunub ölüp atsa. Mıltığım qıpqısıl болып еріп баратқанда қарға пыш деп басағам қайра. Ақсақат, анда туыны кім сайдылы? Мен сайбағанды кім саят деп ойлайсың? Құдар болдым. Аны да сіз бе? Неманан кемем құда қуыратпады бұл. Аяғында Гитлер менен Гиммлер қалып қалбаппай ба? Гитлер десем да шықпайды, Гиммлер десем да шықпайды. Қайра мен амалымды үйреніп алышып, өз амалымды өзіме қолданышып, атыма тілі келмесе де ұялмай өкөтің, командор! Яттың. Ит екен, күлдім айлам кет. Қайра ұялып қалышпай, алмақ-салмақ, командор дей. Командор жоқ, суға кеткен деп қойды. Қаяққа деділе, сайға десем, Гиммлер сайды көстой шығып жатқанда, сайға жықтым, сүйреп салдым яққа, экологиялы бұспасын деп. Анан Гитлерің сайрады ғой шіркін. Ұқтап атсам деле, командор өле деп атады. Ертең мені тұрсам деле, командор өле дейді. 2 күн кешке сайраттым елем, қадымкідей без акцент, қырғызша, командор деп қалыптым. Тұра қалсам еле, командорды шақырған кемсем, қайыр мен де, туыны сайып, келе бардым. Болды.